Jesu kaji yubi santak sanay temchete na kasiyang to makat na. Pentecost niya na anasit mabantunin ko te lazak to pao. Kalung sinter kita mazanin fit na tulit ang makiama. Kung ba na di mo na ko te nung simong zo kasiyang to. Ko te makailain la, ko te tonpiin. Ko te mahupila to pa ko te sumakadvay may bang yung kita kong laipain. Kagumpa to pa, Jesu min siyang kusong kiapin, hito kong yan ito kapsya no.